uyu ni umuhanzi bamwita Chris Easy Aliyutwan A1 harahiye. Ndagira nkubwire yuko ikintu namuvugaho ubu ngubu nonaha mama we yamaze kwitaba Imana. Ni inkuru itari nziza itashimishije na bakeya. Chris Easy afite abakunzi benshi mu Rwanda, twese turamuzi, ndetse no hakurya y'amazi kabisa baramuzi cyane. Afite amahita agiye atandukanye, yewe ni mega hit after hit kabisa. Ndagira nkubwire ko mama we yamaze kuva mu buzima. Ni inkuru y'akababaro ku bakunzi be. Hari ababiteho comment, management yiwe Junior Giti, Element L Juno Kizigenza, Rumaga, Titi Brown na Rocky n'abandi benshi bagiye batandukanye kabisa. Abafana be bose benshi cyane, gusa biganje muri bose bagiye batera utu emoji nyine tw'umutima usadutse, nyine bagaragaza ko bashenguwe n'ako gahinda k'umubyeyi wabo witabye Imana. By'ukuri mama Chris Easy yari umubyeyi mwiza, yewe yari amaze no kumenyekana kuko yari yaratangiye no kujya mu itangazamakuru. Ibiganiro byinshi arabifite, hari ibyo yakoreye kwa Irene na Emirene, hari n'ibindi bigiye bitandukanye yakoze, hari n'ibindi yagiye akorera kuri yindi channel ya Chris Easy. Chris Easy nyine ari umuntu ugaragaje yuko nyine akunze mama we, ariko ubu ngubu bikaba bitabaye ngombwa yuko akomeza muri ubu buzima. Akaba yavuye mu buzima nyine, gusa Imana imuheruko ridashira, mutuze mubaye mu ijuru, niko twavuga kabisa. Mu mico rero twari tumuziho, mu by'ukuri nta hantu yigaragaje nabi imbere y'abafana biwe. Yari umuntu uganira kandi yavugaga yuko Chris Easy ari umwana w'intwari kabisa. Hari n'ikiganiro yakoze avuga yuko ejo bundi ku munsi w'intwari w'umwaka washize ko yamwandikiye ka message amubwira ati mwana wanjye umunsi mwiza w'intwari, nawe uri intwari kabisa, komezanya ubwo butwari kandi courage mu byo ukora. Yamufataga nk'umuntu ukomeye mu buzima bwiwe, kuko cyane ko Chris Easy ni nawe mubyeyi yari asigaranye. Nta gahinda gakomeye cyane, nta gahinda gakomeye cyane. Niwe mubyeyi yari asigaranye, ise we yitabye Imana kera. Chris Easy amerewe nabi kabisa muri ino minsi. Sinzi ubu ngubu ukuntu agaragara kabisa ahantu ari, nyine urumva birababaje cyane, gusa ariko ni ukwihangana kandi Imana nyine irebe nyine uko imitima y'abantu uko turi gutekereza kabisa. Chris Easy nta matega afite, nta risque twamwumvaho. Na mama we nuko, cyane ko yari amaze no kumuzana mu itangazamakuru rwose, abantu twari turi gutangira kumumenya akora ibiganiro, nta kibazo cye kabisa. Kandi yari umubyeyi mwiza, yaba mu kuvuga, kumva uburyo avuga amagambo yiwe, yaba no kwisura, nta kibazo kabisa. Niwe wabyaye nyine umusore w'inkorokoro, ubona nawe ntacyo abaye, ariwe Chris Easy. Afite igikundiro mboso rero nta kibazo. Rero mukomeze mukurikirana ibiganiro binyura kuri no YouTube channel, mukande subscribe, like and share kabisa. Ciao.